sam Olivera Gvozdenov, direktor prodaje A-hotela. U svojoj dosadašnjoj karijeri i životu trudila sam se da pomeram granice, da budem dovoljno snažna i dosledna ka cilju koji postavim. Želja da uradim dodatno na svom ličnom razvoju rezultirala je upisom na Executive MBA program. 2 godine koje sam provela sa svojim divnim kolegama i inspirativnim profesorima dodatno su me osnažile kao ličnost, oplemenile me novim prijateljstvima i pomogle mi da steknem nova znanja i veštine. Svima bih preporučila Kotrugli poslovnu školu kao mesto gde možete postati bolja verzija sebe. Ja sam Kotrugli alumnija.